Esselamu alaikum, dragi moji petaci. Nadam se da ste dobro i da vaše slobodno vrijeme provodite na najbolji mogući način. Obzirom na to da smo na prethodnim časovima naučili infinitiv, prezent, glagolski vid i glagolski rod, sada ćemo stečeno znanje obnoviti. Infinitiv. Infinitiv je bezličan glagolski oblik. Glagol u infinitivu samo imenuje radnju, stanje ili zbivanje. Infinitiv nema gramatičke kategorije lica, vremena, načina, gramatičkog roda i broja. To znači da se iz infinitiva samo saznaje koja radnja je u pitanju, ali se ne saznaje ni koje lice vrši, ni u kojem vremenu je vršena ili izvršena, niti da li je u pitanju jednina ili množina, niti kojeg roda je vršilac radnje. Najvažniji dio infinitiva je infinitivna osnova. Pošto infinitiv prepoznajemo po nastavku ti, infinitivnu osnovu dobijamo kada glagol ostane bez tog nastavka. U zadaći koju vidite dati su glagoli. Popunite tabelu do kraja i na taj način ćete dobiti infinitivnu osnovu. Naučili smo šta je prezent, a sada ćemo to i obnoviti. Prezent se dobija tako što se na prezentsku osnovu dodaju nastavci. M, š, treće lice nema, mo, te, e, u, ju. Prezentska osnova se dobija tako što se od trećeg lica množine prezenta odbiju nastavci e, u i ju. U sljedećim primjerima pokušajte pronaći prezentsku osnovu. Ležati, leći, sjedeti, gledati, učiti, pisati. Glagoli u bosanskom jeziku sadrže informaciju o svršenosti, odnosno nesvršenosti radnje, stanja, zbivanja. Ta osobina glagola naziva se glagolski vid. Glagoli se prema vidu dijele na dvije velike grupe, nesvršene glagole i svršene glagole. Trajanje radnje svih nesvršenih glagola je neograničeno, ali način trajanja radnje nije isti. Nesvršeni glagoli se dijele na trajne i učestale glagole. Svršeni glagoli se dijele na trenutno svršene, početno svršene i završno svršene. Dvovitski glagoli u zavisnosti od konteksta mogu označavati svršenu ili nesvršenu radnju. Dvovitski glagoli su čuti, vidjeti, ručati, večerati, telefonirati.